FC. Bangun bersama saya menjemput ke pentas Diamond Carolee bersama adiknya juga berkulit Kamsel Studio FC, Diamond Shortley. Selamat tepuk tangan dengan suara. Inilah yang dinamakan Legacy. Good evening everyone. Selamat petang. Nama saya Kara. I would like to thank you to this SVCS Studio FC Council and Abang Harun and Kak Mudi. Thank you for having me here. Halo keluarga Studio FC, apa kabar? Selamat pagi. Nama saya Sean, Diamond, adik saya Carolee. Okey, bagi saya yang share dulu boleh tak? Boleh ya? Okey, hari ini pagi-pagi hari ini Studio FC menjemput saya dengan kakak saya, bukan adik, kakak sulung saya. Usia kakak, muka adik. Masih. Okey, jadi kita punya half pun ada datang. Ayu dekat mana? Diamond Ayu dekat belakang. Lagi Diamond Ken dekat belakang. Okey, semua hari ini kita ada datang sekali untuk nanti saya jemput dia orang semua naik pentas. Okey tak? Okey. Hari ini saya kita dua berdoa. Okey, Studio FC dah minta kita naik pentas. Okey. Jadi saya adalah seorang Studio FC Minas Council. Nak berterima kasih kepada Diamond, Kartikesu and Shoba. Give them round of applause. Lagi Diamond, Khairul Anwar dan kawan, Double Diamond Tan Kok Seng dan Eda, Nantak Rumah dengan Chinese dengan lain tak bukan founders Double Diamond, Harun dan Muni. Bagi orang kita, wah, thank you. Okey, lagi kita ada banyak mentor dengan FC leaders. Panjang sudah FC. Okey, jadi saya nak berterima kasih kepada upline saya, okey, Founders Emerald, bapa saya Lee Sehek dengan Wong Cheng Beng. Mak saya hari ini pun dekat sini juga. Nanti saya jemput dia naik pentas, okey tak? Lagi upline diamond saya adalah Eagle Gun dengan Wong Cheng Tao. Please give them a round of applause. Okey, kita sebagai dua orang ni adalah generasi yang kedua dalam bisnes ni. Okey, tapi kita start dengan generasi yang pertama. Okey, kita bukan naik helikopter naik punya tau. Kita jalan kaki. Kita sekali bekerjasama dengan generasi yang pertama. Okey, so kita merupai dua-dua yang generasi yang start dulu. Jadi saya bagi pentas ini untuk kak sulung saya sharekan apa yang dia nak sampaikan. Okey tak? Okey, Carolee. Okey, saya nak thank you I punya upline mentor sama dengan dia sebab ibu bapa sama kan. Saya punya father and mother
Hari ini saya pun bawa dia datang, okey? Jumpa semua orang kat sini. Okey? Dan diamond saya Ganjong Lee and Cheng Tao. Kita berempat ini kan macam empat sekawan. Kita buat Amway, mula-mula semua pun tak nak. Siapa kat sini dengar Amway saja nak register punya? Ada tak? Tak ada kan? Ibu bapa buat Amway kita pun tak sokong. Ada tak? Ada orang macam ni tak? Kita empat pun sama. Jadi masa itu kita ada satu impian, ialah kita suka bersama-sama. Kita suka berkeluarga sama-sama. That's why kita dalam meeting macam ini kita pun datang, tapi dengan tidak rela hati. Hari ini ada orang tipu datang tak? Kena tipu, pergi satu tempat, duduk dalam hotel, jadi you datang. Mana-mana tahu cakap Amway. Ada tak? Saya pun kena tipu juga. Tapi dalam hall macam ini, you kena berterima kasih kepada yang bawa kita datang, sebab dia akan mengubah nasib kita semua. Thank you dia orang, boleh tak? Thank you you punya kawan. Thank you you punya upline. Thank you you punya sponsor. Tapi bila kita tahu that time, kita kena cari motivasi untuk buat Amway. Siapa dengar Amway saja tak berajak-rajak dah buat tak? Ada tak? Tak ada kan? Dengar Amway saja macam mana? Stres, frust. Tapi kita kena cari motivasi. Untuk saya suka wang, because I'm a financial accountant. Selain daripada financial accountant dan costing, saya apa pun tak tahu. Saya suka wang saja. Tapi dalam pekerjaan kadang-kadang kita bukan tak dapat duit, tapi duit itu tak tambah-tambah banyak. Ada same feeling or not? Saya tak suka kerja deadline. Saya suka dikejar dari boyfriend. Betul tak? Siapa suka deadline? I tak suka deadline. I tak suka jadi burgerman. Tengok burgerman. Burgerman itu saya tak suka ada what you call? Macam syarikat ada this boss kan. Then got kita kena himpit kan. Burgerman tak ada burger lady punya kan. Jadi saya perempuan, saya tak suka jadi burgerman. Okay? So apa kat sini you nak? Kita cari kita motivasi. Dalam Amway ada sekali dalam meeting, saya terdengar orang kata, saya terdengar satu leader cakap, dalam Amway kita boleh retired young. Tapi dalam masa persekolahan saya, kita masuk universiti, kita tak pernah dengar ada orang cakap retired young. Ada tak topik cakap retire yang tak? Tak ada kan? Cuma semua kena kerja sampai pension kan? Pension tu bila? Selepas 60 ke 55 ke baru dapat sendiri punya masa. Apa itu jadi? Foto cantik tak? Cantik. Kena edit banyak lah. Apps itu kena baik sikit kan? Jadi alangkah baik kan dalam Amway dunia Amway ni saya dapat bersara sebelum umur 30. Ini ialah kita cari motivasi untuk kita buat Amway. Jika tak ada, kita akan tak ada freedom. Kita tak dapat kita punya makanan sedap. Saya suka makan. Jadi badan ada bulat sikit. Jika bukan gut reset ke dengan Neutralite, I think I'm 3 figure now. Dalam hidup kita apa-apa kita pun mau. Jadi dalam pekerjaan saya buat masa tu, saya tahu
I have a feeling I won't have this type of freedom because selepas I tahu I kahwin, I mesti ada anak. Okay? Jadi everything is difficult from the start, but we need to start from the start, right? Jadi dari buka pintu rumah ke pintu kereta, hari-hari you ada buka pintu rumah keluar kan? Keluar pergi mana? Pintu kereta buka kan? Buka kereta dan later buka ke pintu office kan? Tapi untuk Amway saya pilih buka pintu hati saya. Sebab saya tahu dalam sosial Malaysia ini kita perempuan ada banyak peranan, ada banyak watak nak buat. Bila saya kecil, that time saya anak dara, ibu bapa punya intan, so many people support, right? Semua orang sayang macam Nanta sayang dia punya anak perempuan kan? Anak perempuan bila kecil banyak orang sayang. Tapi lama kelamaan usia kita meningkat, peranan kita banyak, responsibility kita akan banyak. Agree or not? Setuju tak? Dari anak perempuan kita jadi apa? Jadi isteri. Jadi isteri already jadi menantu. Ayo, itu bukan menantu, itu bagai hantu. Jadi menantu senang tak? Tak senang langsung kan? Dengan mak kita boleh rajuk-rajuk sikit. Dengan mak mertua boleh rajuk tak? Jangan menangis. Jadi dalam usia meningkat, kita lama-kelamaan kita jadi ibu. Ibu kita boleh jadi apa? Lepas itu jadi apa? Level up lagi kita jadi HOD. HOD kat kerja head of department. Kat rumah pun ada head of department. Head of department transportation lah, head of department kitchen lah. Ada tak head of department kat sini? Ada kan? Bagi satu tepukan bagi semua head of department. Sebab head of department tu pandai buat everything. Financial costing, Grab. Sometimes yang sedih tu jadi kakak pula. Betul tak? Kakak bukan dia punya kakak, rumah punya kakak. Faham tak? Banyak kerja nak buat, tapi kita masih sabar. Kita kena sabar. That's why I nampak Amway masa tu saya Grab ketat-ketat. Diamond Ken tak mau saya punya husband Diamond Ken tak mau, saya mau Amway. Masa kita start Amway, this photo very ordinary. A very ordinary, very humble photo. That time kita cuma pergi satu tempat, kita tangkap satu gambar. Mana tahu gambar ini sudah mengubah kita punya nasib. Sebab dalam gambar ini ada seorang yang buat keputusan, tahu Amway punya baik dan buat keputusan nak buat Amway. Jadi dia share. Bila dia share Amway business, siapa nak? Semua orang pun tak mau. Tapi dia happy share, happy tunjuk ajar, happy bawa kita masuk dalam bisnes ini. Jadi dalam keluarga macam ini, so simple keluarga, kita jadi satu family, satu bisnes. Kenapa saya? Kerana you tahu tak? One family, satu business, whole family in the business. Saya selalu tengok gambar ini kan, hati saya akan tersentuh tau. Kenapa tahu? Ada seorang punya decision, he make the right decision. Satu family dah dekat dalam business ni. Yes, they brought us here.
Thank you. Hari ini kita ada bawa sikit-sikit family member dekat sini. Nanti semua panggil dia orang naik pentas, okey tak? Dalam foto ini, family kita ada 3 diamond dekat dalam. Ada 4 founders emerald dekat dalam. Ada lebih daripada 10 founders platinum ke atas dekat dalam gambar. Inilah family kita. Family kita. Kalau nak sponsor, tak dapat sponsor lagi. Jadi anak-anak kita kan automatic, everybody thinks that automatic kan. Tahulah automatic tu hadiah 18 tahun punya hadiah. Jadi dalam keluarga kita membina bisnes ini bersama-sama. Tak kira kat this what you call house meeting sampai center meeting. Semua happy. Sebab doing every business happy tak? Happy kan? Happy mesti ada happy punya. Jadi kita makan bersama sebab kita mau selalu gathering. Gathering needs a lot of money, right? Tapi dalam MA punya gathering nak a lot of money ada? Tak payah. Kita makan bersama every annual dinner. Kita pergi aktiviti bersama, kita main bersama, ada family day, okay? Dan sampai kita ada travel bersama dengan sekeluarga. Nampak travel sama, main sama, semua orang suka kan? Tapi buat MA, siapa suka? Kita buat MA that time, our kids are still small. Sebab saya faktor dalam MA, saya kahwin dalam MA, saya beranak dalam MA. Saya ada anak 1, 2, 3, 4. Saya ada 4 anak. Jadi MA ialah part of my life. Kita buat MA, kita tak boleh kata life, business. Kita mesti work together. Like I see all those kids outside, I pun I pun teringat how my kids go along. Saya punya journey, let me tell you, it's very fascinating. Ada banyak cabaran. Siapa punya journey tak ada cabaran? Macam Diamond tadi cakap, jika tak ada cabaran, half an hour sudah siap kat PWTC kan? Kita kata kita punya cabaran cakap 3 days 3 nights pun tak habis-habis kan? Sebab masa I mengandung that time, you see, I pergi buat this product fair. I buat product fair, next 2 days I pergi beranak. Siapa ada mengandung 7 bulan macam tu, ada orang buat product fair, stand whole day, you know? I did. Siapa kata buat MA tinggalkan anak? Saya ada bukti kan. You see, I punya anak, I bukan bawa anak, I bawa maid juga pergi center, pergi tempat I sharing. Sebab I tak tinggalkan anak. Saya mau dia orang ikut sama. This is the beauty of MA. Jika kita kerja OT kan, kita boleh bawa anak pergi office tak? Mana boleh? Betul tak? That's why kita pergi ambil deliver goods that time. Kita boleh bawa anak. Anak-anak saya semua masuk dalam saya punya perjuangan perniagaan. Mana-mana pun nampak dia orang. Sebab it's part of our life. You need to selitkan MA dalam. Bukan kita pergi MA and us is not different. It's the same. You must think it's the same. Some people because of MA, because nak kahwin, dia stop MA.
Bila nak beranak mengandung, tengah mengandung dia stop Amway kan? Saya tak. Saya teruskan perjuangan saya. Saya teruskan membina Amway saya. Tengok anak-anak kita, anak-anak Sean dan anak-anak saya. Kat sini dia orang celebrate dia punya birthday kat center. Bukan ini saja. Setiap kali mesti ada orang birthday kat center punya. Every tahun kita pun ada celebration birthday kan. Tahun-tahun different place. And now my kids speak already dia cakap good lah. Sebab mak tak payah jemput ramai orang datang rumah, banyak orang sing birthday song for them. You nampak anak sini 5 kan? Tapi the other way around got 50 to 80 people singing birthday song for them. This is the beauty of Amway. Anak-anak sini kat sini kecil-kecil kan? Dia orang kita hari ini we also bring our anak together to let you all see. You see, our anak, this is my room. Dia punya bapa, this is my son, this is son, daughter. Dia punya bapa buat OPP, dia dua ambil stool kecil, duduk kat depan pintu this what you call my room. Dia orang diam-diam tengok OPP. Don't know since when 2-3 years old start OPPing already. Tengok dalam center dia orang pun duduk together with my ABOs. Jadi you see them, 6 of them. The 2 belum keluar sebab dia ada 4, saya ada 4 anak. Kita supposed to get 8 right? That this time dia orang belum sampai umur 18. Dia orang masih menengah. Dia orang pun datang. Dia suka dalam environment Amway. They are Amway kids. Jadi dalam Amway mana ada kejayaan tanpa usaha. Dalam kepada saya seorang financial, saya cuma tahu financial and costing. Saya tak tahu anything about Amway. Tapi saya buka pintu hati saya belajar. I change. I learn. I do. Macam kita punya mentor cakap, macam mana you punya mentor ajar, you ikut. Then all this time I've been doing from don't know, I know how to do my skincare, I tahu buat makeup, I tahu buat cooking, dan lastly I also know how to share my business. This one is we need to know. We do. When we do, people follow. People follow. Our distributors, our ABOs will follow. Our network, they will see what you do. They all nampak, they all ikut. They see how you do, they do. Once they do, impian yang baik kita sepatutnya kejar seumur hidup. Do you agree with me or not? Yes. If we have a good one, a good business, we should have a lifetime effort. It's all right because this lifetime effort your future you will thank you, your current you. Today you are here, you are sacrificing, you are learning, you are giving.